Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai chit ke hizi kreusru kumchang na jang kai kana ri mai ting chogo Zeme man sa Zeme kone ine hai minna hange paulia gai dai radle. New Delhi kapai ke hizi himreu kumchang na jang kai kana Ministry of Road Transport and Highway mine sampei chi gai bize railang betu janang nui hai minna soge pogai radle. Northeast State Assam Dima Hasau District Mahur gine 4-lane National Highway Tamenglong Grimpui ki gdibe teuhang rabge kloge Grimpui ki sutau zepnui kirme sun siaze zepnigu kirme sun siaze compensation rangkang pera hange Ministry of Road Transport and Highway mene sampei chi gabje nangni soge salyagai radle the Ministry of Road Transport and Highway mene Assam Dima Hasau District Mahur gine Manipur Tamenglong National Highway 4-lane Grimpui ki gdibe su hang bge pnigu krezai pnui kir me su kan sebge compensation rangkang pe rahange pnuine rangai petak ze railang bge daudung close paknabge boro bopu zai pakchumge khobul zai pamdai bge nrianam close zai pamngebge pilekul pasrobge asalu pasnabge mpoi raka zai patisetge mpoi Christian paskuibge hangrum pakrebge boronyang lo zai kreuket an longkai kreukunage kya banglo zai kreukutumge gaidai razi zai kremdai ge hakaukang zai kremnyege chudiningram zai kresroge monigong zai iron magze kreusnage Mahur garden zai kreutisatge buljang zai kreskuige nakozao zai nkaige phakmul nkaiketge an songkai nkaikanage pi songkai zangkai tumge zai long kai mdage ninglo pungo zangkai mnyuge zai chak nkai sroge lai song kai snage tulpui zangkai tisatge Zeme tulpui zangkai skuige kipelo zai himrege lai song bagan zai himreketge Mahur zai himre kunage churilo himre kutumge pi longkai zai himre mdage ngau ilo aige planet zai klo himre mdai hange Ministry of Road Transport and Highway mina sampe chiga chai suize Assam Dima Hasau District Mahur gene Tamenglong Manipur National Highway 4-lane Grimpui ki gdibe suhang bge mre sukan siabe zaningni ki sukan siabge compensation rangkang pe rahange pnuine tleu gai bedle the Ministry of Road Transport and Highway Minasa I compensation pay getting gumze PWD gu rate pe migene pegule izekachule I compensation pay ge nangnigu property sukan siabge sun siang kiebe sun siakan chambe chai suize rangkang do PWD gu rate rangkang pe migene pegule ize salei Zai Nagaland gen znai chitkyu zikremnge kumchangna jangkai kana ba mai ge India ram zai National Bharatiya Janata Party BJP President JP Nada wangkeu changai dele izekachule zai chige India ram zai National BJP President JP Nada wangkeu ge public meeting du chige bam dele izekachule zai chi public meeting bam ge Nagaland gu Deputy Chief Minister Wai Petonne saje Naga me anui paupai mena tingti ge pating ti mena Naga independent ngora hange zai Naga solution je gdei pepen chir hange ki ze bamze mati magze India amram zai center manai NSN IM zai Naga makage pating ze teun chize pahite ti magze Naga solution je pepen chi gudle ze acheu ze sale ze kachuli zai chi ge Nagaland BJP Bharatiya Janata Party gu president Themjen imna along ne du samisonga je pimi hungber me chi public meeting bam ge sakeu ge le ze sale Zai Manipur go Chief Minister and Biren Singh Soge Manipur ge hanam kyang na pe bau na mina hang khreu ku chumme surrender te ze pe kam gai dele ze ka chuli zai chi ge Manipur go Chief Minister and Biren Singh ne saje Manipur Impal ge homecoming ceremony ka hangi be First Minister go bam gidu hanam kyang na mina hang na me pe soge surrender te ze pe kam gai dele ze sale zai Manipur go Chief Minister and Biren Singh ne saje hanam kyang na pe bau na roge mina hangkre ku chume surrender te wang me boze Kangleipa Communities Party People Work Group KCP PWG kyangna bebnai Kangleipa Gyawol Khangba Lup
KYKL kyang na be bole je sale za Manipur Impal ge homecoming ceremony railang be Mr. gu kahngi be bam ge Manipur gu Chief Minister and Biren Singh Soge hanam kyang na mina hang na me surrender te wang ge pe kam gai me bone crore me te wang be 9mm pistol banai improvised explosive device IED bomb zai detonators kna zai radio set kna zai later hanam kyang na me rangkang demand te gu later minge du chi Manipur gu Chief Minister and Biren Singh Soge surrender te ze pe kam gai broge chi crore mes du te wang de le ze sale zai Manipur gu Chief Minister and Biren Singh na aigum ze social media platform ge sam rang chi gai dai ze Manipur state ge nam kyang na be bo cham cham be kna group be bo mro ge ne nam kyang na me ze Manipur state ge surrender te ze pe kam gai de le ze India ram go Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji soge du sam ze chi changai de le ze ka chule suppose ji ge ne Manipur gu Chief Minister and Biren Singh ne sa ze Manipur state ge nam kyang na be bo cham cham me bam le ne ze India ram gu mainstream da ge surrender te wang ge ze pe kam ga ra hange rangai de le ze ka chule ze Manipur gu Chief Minister and Biren Singh ne sa ze India ram gu Honorable Home Minister Amit Shah ji ne rangbli gum ze chawgum me surrender te wang le ne za guli ke du pni ze kap to ma ko ze pni ze tuirab gu FIRs du ke du kai ma ko le ze ka chule zai Manipur State Senapati District Wrestling Association mene sa Manipur State zai state level go indigenous wrestling competition hanai kum changna jang kai kna go timtei ka halit beze habai ke nalang ba chai ka kum changna jang kai kna ge bamgule ize ka chuli zai chige Senapati District Wrestling Association mene sa hanai kum changna jang kai kna state level indigenous wrestling competition timtei ka halit bigu ze hanai kum changna jang kai kna habai ke na lang ba chai ka gane bamgu les du peting banai hezi za chunaria changbe teleugai mazela muire leze sale zai North East State Assam ge Adivasi militant Adivasi go nam kyang na banai Assam go government zai India ram go government zai center ma ka ge disse ibete rahange Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne New Delhi ge ne India ram go Union Home Minister Amit Shah je janai chitki ji krebing ye kum chana jang kai kana ba mai ge ngau hadaw gai lu je sign te gai dele je sale zai chige Adivasi militant Adivasi go nam kyang nam ne Assam go government zai India ram go government zai center ma disse ira hange sign te gai bige Adivasi hanam kyang na group te set me le be bo me de set me le je sale za India ram go Union Home Minister Amit Shah ne sa je North East State Assam ge Adivasi militant Adivasi hanam kyang na me surrender te wangai ni beze pe pe kam gai ni beze plan te je chuna chang ke je hai ken me surrender te wang chang de le je ka chule za Assam ge Adivasi hanam kyang na be banai Assam go government za India ram go government za center ma ka ge disse ira te ra hange sign te Gaibaroga Adivasi militant group meze Railang ge Birsa Commando Force BCF nai Adivasi People Army APA All Adivasi National Liberation Army AAANLA the Adivasi Cobra Military of Assam ACMA zai Santali Tiger Force STF zai Splinter Group of BCF AAANLA zai ACMA planet zai both said menai Assam go government zai India ram go government center me kage disse ibete rahange Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne New Delhi gene Amit Shah je hadauze sign te gaidele ije sale ai gene na mai chit ke zikr sro kum changna jang kai kana ri mai ting chogu Zeme man saloi gaidele nangni ne pigai jang kingai be zikene hai mna je to dele jai chogu me chunare video like te gai ma bam jai na hai mna je video like te gai kam gara hange kyam gaidele